Assalamu alaikum ekraldari qadri ko'rmanlar. Sizlarning diqqatingizga Qozog'iston Uyg'urlari to'r televiziyasiga xabarlar programmasini havola qilamiz. O'zingizlarga Qozog'iston Uyg'urlari munosabat kengliklarni sunmoqchimiz. Sizlardan xabar bo'limining жүргізушілері Shahniza Aziziy va Shahzod Osim. Samimiy xabarlar bizning kanalimizda. Ассаламу алейкум, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Новости» на канале Казахстан Уйгурлары. Предлагаем вашему вниманию новости и анализ материалов о жизни уйгуров Казахстана. С вами ведущий блока новостей Шахзод Асым и Шахниза Азизи. Здесь делают честные новости. В Центральном государственном музее Республики Казахстан прошло официальное открытие выставки казахстанских артефактов древнетюркской письменности, которая реализована в рамках проекта «Артефакты тюркской письменности периода уйгурского каганата как источник для изучения древнетюркской культуры», финансируемого Фондом посла США по сохранению культурного наследия с участием генерального консула США Кэролайн Сэвидж. На выставке принимали участие известные казахстанские ученые, доктор исторических наук, профессор университета Туран Аблет Камалов, реставратор Крым Алтынбеков, археолог Алексей Рогожинский и многие другие. В рамках этого мероприятия представлен альбом-каталог по древнетюркской и древнеуйгурской письменности и документальный фильм Алексея Каменского «Письмена судьбы». Некоторые из этих артефактов были в разных регионах Казахстана. Некоторые из них не были доступны широкой публике. И за последние 3 года был проделан колоссальный труд в сборе, изучении и демонстрации этих артефактов, которые являются сильнейшими элементами культур тюркских народов. Также я надеюсь, что вы вдохновите своих зрителей присоединиться к нам посмотреть эту выставку в Центральном государственном музее города Алматы. Также был снят документальный фильм, который будет транслироваться здесь, в музее после выставки, или же вы можете посмотреть его онлайн. Шахниза Азизи, Шахзод Асым, специально для Казахстана Уйгурлары. İntizar jurnaliga 20 yil. Shu munosabat bilan Cumhuriyetlik Do'stlik uyida jamiyat tashkilotlarining a'zolari, ommaviy axborot vositalarining xodimlari va shundaqla jurnalning eng aziz mehmonlari, o'qirmanlari bosh qo'shib tugrak ustal o'tkazdi. İntizardaki oxirgi soni 129. 130. son ya erta ya öngü çıkar. Biz 2 yılda bir çıkarımız, 1 yılda 6 tal çıkardı. 20'ye köpeysanlar açık gerek oldu. Sizler bizge tapşıran jurnalını, biz işkencelerine atlaş için sırıp kılmayın. Bir dalını alıkoymaya, çıkaramaya kalkan yerimiz yok. Sen artığıra derecede çıkarıp, ana bugün sizlerge hesap atmayın. Бүгінгі күн біз үшін нағайты қошалық күн, чүнки біздіңки әзіз журналымыз «Ынтызар» журналынки 20 жылығы. Бұл «Ынтызар» журналға бүткіл ұйғыр халқы ынтызар болып күтіп атқан журналымыз. Себебі бұл журналда нағайты чоң ахмиятлік сөзлер, ақыллар, шундақ һәм мұшу халқымыз ішінде ішлеп атқан адамдарымыздыңки көкі көтіріш, ашларның мақсатларын ойлаш, ашларның мақсатларын езіш арқылы бұл журналымыз нағайты көпшілігініңки жүрек қатылардан шундақ орын елеп, шундақ яқшы күнлерге еткізіп атыды. Бүгін әлбәтте biz bu jurnalımızın 20 yıllık katışıp oturup, şu jurnalını bizge yaldamır etip kaldırıp ketken Feyzlamaka Ahmet Oğul'a merhumun yatkan yerleri cenneti bulsun. Andın şunda olmuştur ki vatkanmış Abdülgübür Akam Kutluk Kutlanın ki hem şu aznat inimizden, Rumilem sınırımızdan kılakan emgeklerine haydi zor. Biz bu adamlarga bugün hoşallık günde çın niyetimiz bilen, çın jürek katlamlardan çoğun rahmetimizni etimiz. Bu jurnal biz üçün, yani biz Uygur halk üçün nahayet ehemmiyetlik jurnallarının bir bu hesaplandı. Biz bu jurnalın keleceği texmo yarqın bulup, bu jurnal sanını texmo köpeytişke bütün halkımdan sorap ötken bulumen bu jurnalın sanını texmo yuqur derecede yetkizişke vədimizi berimiz, bütün halk muşununğa özününki vədisini bereliydi dep işeçlik etalayımız elbette. Bizim jurnalını her 2 ayda nəyədi kütümüz, hem de okup qandaqda uğraşıb alırız. Bizler hoşal tutmuşlar Kazakistan'da bir ayağa arnalgan jurnalı çıkartınca kızıkıp hemiz okuyuz. Şunun için Azıfık'niki vurdutige dopamga qarab meni tondolma degan she'rni o'qib edavatım. Yig'lab asta aqqan Dunay, bo'yinga kelib qalding tondolmu, bir chaqlar atiq kechib o'tgan Attila Boturimizni sordingmi, bo'yinga kelib qalding pana izlab bir sağa ümit artıp geçenmezsin, men çaqqap jürmen qotiqçıla azatlık şərbetini içenmezsin.
Topanğa qarab meni tondurmu. Uyg'urman, BMT'da bayrog'im yo'q. Batnim bo'lgan bilan do'stim yo'q. Şulaşqa aqatari so'zim yo'q. Ungarning Uyg'urga hech yatlığı yo'q. Hayatning azodlikdek tatlığı yo'q. Qanxo'rga qarang bo'lib qoldiqincha, şulaşqa Uyg'urning hech bir shatlığı yo'q. Topanğa qarab meni tondurmu. Ungar Uyg'ur bir atıdan taralgan bu. Bir çağlar alamgıva ağzımızga Qashqardan tarınlıqça qargan bu. Topanğa qarab meni tondurmu. İkimiz bir ataqan qirndaş qu. Senin kökköş gözün kılgan bilen meni qara közüm texi yaş qu. On 12 Mart günü Gorni Gigant Mahallesi'ndeki Dilnaz Kafes'ta Cumhuriyetlik Uyghur Etnomedeniyet Merkezi'ndeki Almuta şehirlik Begler Meşrefi'nin teşkillengenliğine 20 yıl doluş münasebet bilen nöbetdeki çoğun meşref ötküzüldü. Onunla Almuta'daki barlıq mahallelerinin jigit başları, meşref begleri ve Cumhuriyetlik Uyghur Etnomedeniyet Merkezi'nin rehberleri hem alımla, matbuat, neşriyat xadimleri teklif bilen katnaştı. Almatı'da tuğulup, Almatı'da çoğulup, Almatı'da erkenden jidvaşlıkla kılgan bazı işleri biz sonra öğrendik. Sebebi erken söyünlük yazgıcımız Kadir Hasan'dan Ciknes'ten öğrendik. Ben erkenizle tanıştırmayla yemek yaptım. Erken tenin kazı olsun, salamet olmadan adaşlar koydum, benim de 5 yaş küçük bu. В университете Туран прошел круглый стол «Культурное пространство Центральной Азии», посвященный 30-летию со дня рождения туркменского поэта-мыслителя XVIII века Махтумкулиев Раги. В мероприятии, организованном совместно Центром региональных исследований университета Туран, Фондом культуры тюркских народов Туран Дуньясы, Туркменским общественно-культурным центром города Алматы приняли участие представители посольств и консульств Азербайджана, Турции, Узбекистана и Туркменистана в Казахстане и в городе Алматы, этнокультурных объединений города Алматы при Ассамблее народа Казахстана, а также ученые, преподаватели и студенты. Mahtumkuli'nin tercümesi, Mahtumkuli'nin şiirler toplumu деген sözler çıkacak. Son varağında Шығыс Түркістанда Mahtumkuli'nin Uyghur tilinde аударған болу керек. И здесь надо сказать, что действительно Махтумкули, он жил. В эти дни ушел из жизни тренер, воспитавший ряд чемпионов Абдугани Исмаилов. От имени редакции «Казахстан Уйгуры» выражаем соболезнования в связи с кончиной тренера, ветерана труда, почетного работника Ембекш-Казахского района Алматинской области Исмаилова Абдугани Абузаровича. Абдугани Абузарович посвятил свою сознательную жизнь развитию казахстанского спорта. Он остался ярким примером для молодого поколения. Yaqında Almut şəhərindəki Dostluq Öyüdə Cumhuriyetlik Uyghur Etnomedeniyet Merkezi və onun yerindəki Xanım Qızlar Kengişinin qollab-quvvatlaşı bilən Ayal qalbi gözəl Dilberna Mehrigül mavzusunda Cumhuriyetlik Şebnem Kreativ Uyghur Ayalları Cemiyetlik Birləşməsinin təşkillanışı və Şebnem TV YouTube kanalının açılış münasibətiga bağışlanğan tanıştırış mərasimi ötküzüldü. Şebnem Kreativ Uyghur Xanım Qızları Cemiyetlik Birləşməsinin rəisi Qalbinur Arif yeni təşkilatının məqsədi, aldı qoyulğan vəzifələri, iş rejələri haqqında təfsili toxtalıb onun əzalarını tanıştırdı. Уважаемые участники форума Аял Қалби Гүзәл, Dilberna Mehrigül. Во-первых, хотелось бы поздравить с открытием данного клуба креативных уйгурских женщин. Вообще слово креатив — это такой очень важный момент, к нему надо ответственно подойти, очень ответственно. Сегодня, наверное, вы неоднократно слышали, да, даже глава государства об этом неоднократно говорил, когда у нас была с ним встреча, он этому посвятил целый пункт, очень такой большой. Сегодня важно развивать креативную индустрию, креативные направления развития экономики. Yaqın günlərdə Besağaç şehirində Novruz bayramına bağışlanğan çağrı tədbir Fərhad Ezimovun uyuşturucu ilə olub ötdü. Məzkur işçilərə cəmiyyətlik təşkilatlarının rəhbərləri və əzaları, cay-caylardan gələn mehmanlar iştirak etdi.
жиылған барша әзіз қарындашлар, Наурыз мейрамыға бағышталған концертімізге құш келіпсіздер. Қарындашлар, бүгінгі біздегі чоң мейрамымыз acayip yaxşı işlarni qilyapmiz. 19 жылдан татып 23 жылғыча біздің көңіліміз арам болмады. Өзіңіз білсіз, пандемия болып, землетрясение болып. Ама лекен көңіл аған найты яқшы тансаламәтлікке дайды ғой. Оны біздің мұшовқыларымыз, Полат Изимов, Республиканский этнокультурный центр мәдениетлеріміз жығылып, мұшқақларының көйіні алып, Наурыз байрамын өткізайлық деп өткізіп атыды. Бұл найты бір яқшы. Әнде мұшындақ мейрамларның біздің халқымыз үшін қандақ әхмейті ба? Әнде найты қошал, пат-пат маштақ мейрам өткесі, бір-біріміз бірлік кесек, бір-бірімізді көріміз, тонымыз, аралашқанымыз яқшы ғой. Бірлік керек бізге, өмлік керек бізге, тансаламәтлік. Біздің мәдениетіміз болсын, өзіміздің ұрп-әдәтлерімізіне, өзіміздің миллет юқымаш үшін өзіміздің ұрп-әдәт, өзіміздің тіллерімізіне, сәнәтлерімізіне, театрымызіне, газетлеріне ұнтымысақ, миллет юқымайды. Әнде Наурыз білән тәбрикләп біздің экран алдыки көрермәлерімізге тіләклеріңіз етсіңіз. Барлық Қазақстан халқының, башқияқты яшап атқан біздің қарқөз халқыларымыздың барлық біздің кеп атқан Наурыз байрамларын тәбрикләйме. Бізге тоқа тынышлық кәсін, Алладың сорайдығынымыз, я тәвірімсін, су басмысын, бала апят кеселәдін сақылсын, халқымыз аман болсын, әмімізге яқшылық тіләйме, яшла өсіп көтірілівәсін, қазіргі яшла хақылық, қазір күнақ заманда яшыларымыз шындақ яқшы ішларын еп кет барды. Мен әміңлаға яқшылық тіләйме. Рахмет, ассаламу алейкум, әзіз қарындашлар. Бүгінгі мана Наурыз мейрамыға аттылып ясылып атқан Чашма намлық дастарханға кеп отағынымызға бәк хурсант болатымыз. Нахайты яқшы хозыр алдық. Бұл Наурыз мейрамы хақиқатымы аты болырымыздың кеп атқан әң күшлік мейрамларымыздың халқымызға болған тәсіраты нахайты күшлік болғалықтың шындақ чырайлық тамашла болатыды. Бұл Наурыз мейрамымыздың әхметі аты болымыз етқандак құлап ятқан барлық жаныма болсын, барлық өсімліктерінің томылыр болсын оқынды. Бүтін халқымыз мұшы мейрамден кейін, Наурыз мейрамыды кейін барлық тіршілікіне яңылаштың аныдың тұғылғандак өмір сүрішке дәвәт қылды. Шын үшін біз Наурыз мейрамыны Müslüman халқы үшін бізге нағайты әхметі чоң. Наурыз мейрам біз үшін еңі жыл боп есапылды. Әнде барча Қазақстан халқыға өзіңіздің етар тілеклеріңіз болса? Шақсан мен өзім ұйғыр нахиялік, ұйғыр мәдениет енедеке жігіт башлары, Нурани Анла, ханым қызла намыдың Қазақстанда бәқтілік hayat кәчіріп атқан республикамыздеке барлық милләтлерге Наурыз мейрамыны чын жүректен тәбриклейміз. Елімізде тіршілік, халқымыз аман болсын. Достлығымыз, бірлігіміз мәңгілік болсын. Қазақстан еліміз күнден күнге гүліне версін. Аман болайық, қарындашлар. Нариман Курбанов стал лучшим в упражнениях на коне. Набрав 15 300 баллов, он опередил своих соперников из Ирландии и Албании. 25-летний Курбанов выиграл второй подряд этап Кубка мира, а всего за карьеру у него 4 золота на этапах Кубка мира. В последние дни февраля в городе Алматы в специализированном зале школы высшего спортивного мастерства прошел 5-й международный турнир по боксу среди юниоров и молодежи на призы олимпийского чемпиона по боксу Ермахана Ибраимова. По итогам турнира Эланур Турганова заняла 1-е место в своей весовой категории. Dünya xəbərlərdən uçur.
Norvegiya parlamentida 8 mart Dünya Ayollar Bayrami kuni Uyg'urlar to'g'risida yana bir qonun taklif loyihasi sunilgan. Ma'lum bo'lishicha, Norvegiya parlamentidagi 4-o'qituvchi partiyaning 8 nafar parlament a'zosi Norvegiya parlamentiga sungan qonun taklif loyihasida hukumatning maxsus tashqi komitet qurib, Xitoyning Uyg'ur va boshqa oz sonli millatlarni xo'rlashda xalqaro qonunlarga xiloflik qilganligini jazmanlashtirishning qonuniy asosini aniqlashni, shundaqla BDT kishilik huquq oliy komissarining Xinjiang dokladidagi yakunlarni BDT kishilik huquq kengashi ve BDT umumiy qurultiyining kun tartibiga elib kelishi talab qilingan. Norvegiya Yeşillar partiyasidan bo'lgan parlament a'zosi Rasmus Hansson tarafidan sunilgan qonun taklif loyihasi hozircha parlamentdagi 9 partiyadan 4 o'qituvchi partiya parlament a'zolarining qo'llashiga erishgan. В социальных сетях распространяется видео, содержащее информацию о том, что система КАРЭС предположительно была закопана Коммунистической партией Китая. В видео говорится о том, что система отныне закопана и что на это было потрачено очень много земли. Официальных данных от правительства СУАР по данному вопросу все еще не поступило. Стоит напомнить, что КАРЭС — это одна из древнейших систем снабжения водой древних уйгурских земель. На этом наша программа подходит к завершению. В эфире был канал Казахстан Уйгурлары с программой «Новости». И да, здесь делают честные новости. Bizning programmamiz mushun bilan tamam. Efirda bo'lgan Qozog'iston Uyg'urlari tur televiziyasi xabarlar programmasi. Samimiy xabarlar bizning kanalimizda.